Кырымда буюк байрам бір заманда бар екен бала ярышының финалы кечіріле. Кечкене масалчылар ось масалларны жанландырacak ve бызны тылсымлы дүнияға далдырacak. Бір заманда бар екен ярышында Кырымның чешет көшелерінде яшаған балалар иштирак етті. Он ең күчлі масал финалға кечті. Бір қач ай девамында белі ұстазлар Луиза Усин, Гульнара Планжиева, Эмир Керимов, Кырым Джуниор сайтынен берабер балаларға саналаштырма, Кукла театры ве анимация шекелерінде масаларны жанландырмаға ярдым етті. Ярыш иштиракчылары әркезіні тылсымлы масалар дүниясына далдырдылар. Иштиракчылерден бірі Бакчысарайда яшаған Азиз Ихсан Сидалиев икметлі ашчы адлы мультфильмны серджілерге тақдим етті. Дүлбер храуықта бір храу яша екен. Оның берекетлі бақ-бақчалары, теміз ве салқын суфулы өзенлері, ешіл ве тазе отларнен толы яйлалары оған. Сенің масалың не ақында еді? Икметлі ашчы ақында. Яне үшін бұл масалны уйдырдыңыз? Чүнки біздің бабамыз аш япайды и аш япқанда дуа оқиды. Құшлар ақында, айванлар ақында айтайды, и біз бұл масалны яздық. Ана айтсы картоп кетірмеге. Насыл кетірмеге? Гырылда не? Хопа же қойда кетір. Хопқа жоқтар. Хопқа бардыр. Профессионал жюри азаларға нәтижелеріні чықармақ қиын олды. Чүнки әрбір иштиракчы ярышқа пек жидді азырланды. Ве yüksek seviyede yapılған işini тақдим етті. Мен пек қуандым. Böyle istidatlı sabiler var bizde. Demek her tarafı mültfilm, Kukla teatrı böyle sanalaştırmak. Demek geleceğimiz parlak. Daha yeni men beğendim. Ana tilde olar ama serbest laf eteler. Artist kabiliyetleri de var. Böyle bir zamanda бар екен деген лейха çok olsun. Yılda bir kere değil de yılda birkaç kere olsun. Çünkü bu pek faydalı leyhalar. Böyle leyhalar ve tilimizi inkişaf eden leyhalardan biridir. Tedbirni canlı ses yarışının haliplері, Yıldızlar Ansambılının solistleri ve Filiz studiyası yarıştırdı. Yırlarım, yırlarım, sızsız menim sırlarım. Ömür boyu ben sizni sevip yırlarım. Ali İmran Cemil Kartlarının Serveti adlı multfilmнен animasiya nominatsiyasında galibe kazandı. Ben bir kovandan galibini kazanmalım. Ben isteyeyim, benim masalımı balalar okusunlar ve bilsinler. Yanı yıl arifesinde adlı masal Ahtem Vilulaev'ge Kukla Teatrı nominatsiyasında galibe getirdi. Masalda çok hikmet var. Sanalaştıruf nominatsiyasında birincilikni Ahmetjit şehrining 44-nji mektepning talebesi Zera Zenedinova Almaty Riga adlı sanalaştırmayan kazandı. Men bu terekni suvardim, butaladim, çapaladim. Endi meyvalari pishgan so'ng sen oldimi? O'ylan, men sana bir sir ochayim. Terek o'si, etrafında ko'ran tepmek kerakmi? Men bir vaqt öyle duymadım. Öyle kuvvanç. Bütün Xorantanen beraber, misal şahsen biz bu işini yaptık. Her bir iştirakçıga kıymetli hediyeler bağışlandı. Bundan da gayrı 10 finalistning masalı Bir zamanda бар екен adlı kitapçıkta basıldı ve takdim etildi. Бүгінгі меросimiz pek güzel geçti. Balalar kuvанды, bakşışlar aldılar, teşkilatçılar da kuvанdılar. Hepsilerге büyükten büyük teşekkürlerini bildiremiz. Ana babalarga, kartana ve kart babalarga, hocalarga, kuratorlarga ve bizge kol tutkan iş adamlarga ve Karadeniz Production'ge büyükten büyük teşekkürlerini bildiremiz. Daima olgаны gibi yarışның keçirilmesine Karadeniz Production studiyası kol tuttu. Kırımdan çet yerlerde yaşagan vatandaşlar için canlı yayın gösterildi. Bugünkü balalar bek istidatlı.
Олар бізге ақиқи масалны бағышладылар. Караденис Продакшн есе бойле мерасимге әр вақыт қол тұтacak. Келечек сене бір заманда бар екен ярышының тәшкилатчылары да çok балаларны желп етіп, ярышының да yüksek seviyede keçirмеге планлаштыралар. Yaşasın